Šalamala, šarengele, hoćete zaposlit poslije fita zarađivat 5 milja za 2 sata programiranja, a? Hoćete preselit u Mostar, hoće li te pojest grad ako si iz srednje istočne Bosne, Krajine i Sandžaka, a? Jel ti sve za jebancija, hoće družit s debilima, hoće puštet Bob Marlija, hoće li ti dileri za stoju donijeti 2G buble, još priča kako si dobro prošao, hoće izlazit u Pink Panther, hoće stavljat mobitel na silence kad te zove babo, kakav ti art, hoće se ložit na auta nakon 2 mjeseca, hoće to neš, svi se lože na to, hoće li te taksisti guzit, hoće im plaćat u naturi, hoće li te gazda izbacit, hoće mu ostat dužan kiriju, hoće jebat majku cimeru, hoće prodat bobu, to ti je niđe veze, hoće Abrašević slušat dubstep, hoće motat duhan, hoće konobarisat, hoće iz postarog, hoće u stari grad, hoće plakat kad te niko ne vidi iza livadama i rosom bosim tabanima, hoće zagnjuri glavu u jastuk i organ, hoće Golden sad je pivnica, koja ti je pita najbolja, jel sirnica, izlaziš li u niđe veze, još u Mostar u školu, ideš na svirke u Black Dog pub jer si poznala ove iz Floridusa, hoće se slika s Jegerom, jesi li s konjice ili Čelebića, jel ti stid još uzima stan ili ćeš vozarit koliko ti je karta, dokad si ovdje još ići poslije 1. maja s Jablanice koja je tamo glavni LSDA, smiješ na onu stranu, hoće se prebacit na komunikologiju, prebacit se na psihologiju, bolje ti je, znaš ti čitat ljude, jo, imaš na sveučilištu politologiju, ozbiljno, jel te jebo relja u onoj njegovoj Astri, jel i tebi rekao da si ti njegova kučka ili galamio, who's your daddy? Ajt, sanele mi.